مرحبا تماشاوان و گهداروانین ارجای ام به ویدیو کنو لپیش بریونه بابتا ویدیو ما هیوه آنگو پیکا جیهانا ما کابین و گوین خوابدن ما ام جوره بحثا هیوه بکن پیکا جیهانی یا فضایی تنی هیوه دنام روشبنده ده هیو پیکا پنجمین آفضاییه دوراهیا دنابرا نابندن هیو و جیهانی ده 384,403 کیلومتره آنگو نوشکلا جیهانی نزدیکی 30 قاطی زیده تره نوشکلا هیوه 3,474 ev ji nîveşkêla cîhanê ji çaryekek hindek zêdetir e. Her wiha qebereya hîvê teqabûlê ji sedan duduyê qebereya cîhanê dike. Girseya wê ji girseya cîhanê nêzîkî 81 bêhnok 3 qat biçûktir e. Li ser rûyê wê bandora kêşegirseyê li gor rakêşa nêzîkî ji sedan 17 ye. Heyv zîvireke li dora cîhanê di 27 roj û 7 saetan de temam dike. Di encama guherîna periyodên hîv û tavê cîhan 29 xal 5 rojan de bi dubareyî qonaxên hîvê diafirîne. Ka em bala xwe bidinê bê hîva me çawa pêk hatiye? Rojbenda me nêzîkî beriya 4,6 milyar sal ewil pêk hatiye. Lê belê ev pêkhatin helbet di cih de nehat jîn. Di rojbendê de dema ewil li derdora tava ku hênû pêk hatibû gelek asteroîd û pêşkestêr di rêgehên ketober û rewşeke zîvir de bûn. Ji ber ketobariya van rêgehan gelek lihevketin û parçebûn pêk dihatin. Di nav vê tevliheviyê de cismên asîmanî bi awayekî nesekan lihevketin û bûniyek. Di encama vê de jî cîhan di rêgeheke binîzam de pêk hat. Lêhê bi şîpên lav û agir ve tijî bû. Lê bi afirîna cîhanê ve her tişt binîzamtir nebû. Li gor teoriyê nêzîkî 4 xal 5 milyar sal ewiltir pêşkestirkeke bi navê tehiya ku bi qasî Marsê bû li cîhanê ket û parçeyên zinarên yên dêwendam li fezayê belav bûn. Li jêrê hûn dikarin vê lihevketinê bibînin. Hîv cisma asîmanî ya yekem e. Ku mirov peyayê li ser rûyê wê dibe û bi rê ve diçe. Peyka çêkeriya yekem ku ji rêkeşê xelas bûye derketiye fezayê û li nêzîkî hîlê derbas bûye peyka Yekîtiya Sovyetê ya bi navê Lunayek e. Camida çêker ku tûşî heyvê hatiye yekem peyka Yekîtiya Sovyetê bi navê Luna duduye. Rûyê hîvê ya ku tê dîtin jî ji aliyê Luna 3 ve wêneyên wê hatine girtin. Ev her sê peyk jî di sala 1959 de ber bi fezayê ve hatine şandin. Cara yekem bi awayekî nermî li ser rûyê hîvê Luna nehe û peyka ku bêyî însan ketiye rêgeha hîvê jî Luna 10 e. Ev her du peyk jî di sala 1966 de ber bi fezayê ve hatine şandin. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
پروگراما ABD یا بناوی آپولو در نابرا سالین 1969 و 1972 انده به 6 تیکتین سرکفتی و حتی روژا ایرو پروگراما بمروب و سرکفتیا یکمه. بقداندنا پروگراما آپولو و لیکونین مروبان یا راسترات لسر روی هیوه جی بداوی بو. لسر روی هیوه زونگک بناوی فیلوزوف کرد ابو الفیدایه. کابین ام بالا خو بدن دو روین هیوه. هیو در ریگه جیهانه ده به جیهانه را همان دمی ده ریدگره. آنگو هر دم روی وی لعالی جیهانه. ده دستبیکا پیکاتنا هیوه ده زیورا هیوه بر به هیدیبونه و چو. ده انجاما خطیدانه ده به صدما گرسه جیهانه کشو و کش پیکاتن. هر وها هیو جه خوی ایروین و استرا. دمین گلک پاشتر هیو بهتر زود زیوری. تومکا کشوکش بریا خطا جهان و هیوه دزیوری. لورا تومکین کشوکش به تیرا خواه زوب جهان را تهمان دمیده ندکاری ری بگره. جبروان ترکین کو جبه خطه درکتن هیو گرانتر و هیدیتر بو. فتلا هیوه دما کو بخاسی زیورا ریگه گرانتر بو تومکا کشوکشی تام هات همبری جیهانه و بوی صدمه تور جهوله واندا بو. جبر وی صدمه هیو ده زیورا کو لدورا جیهانه ده زیوره ده همان دمه ده لدورا خوزی ده زیوره. هر وها روی هیوه هر دم لعالی جیهانه. بسیتما گوهرتنا قراچین بچوک و کو هیو تی خویانی جه صدام پنجو نهی هیوه ام دبینن. روی هیوه کو لعالی جیهانه دنهره روی ویا دیاره. روی کنای خویانجی بتیگه روی دیگه تی بناو کرن. روی دیگه دبی بروی تاریبه نه تولیه کرن. روی هیوه یا تاری او نیفکادا کوج آلی تابه توجار نای رونی کرنه. دمهده جارک او نیفکاد ده صفحه هیوانو ده دبه روی هیوه یه خویا. وینه روی هیوه یا دکه جاره یکم ده سالا 1959 ده جالی هلکولانا سوویت لونا سه و هاتیه گرتن. جو تایبتین روی هیوه یه دکه یک جی هما قد تو نبونا بحر هیوانه. هیوا سوپر چیه؟ که بالا خو بدنه. جبر ریگه جیهانه یا الیپتیک دوراهی دنابرا جیهان و هیوه ده دو گوهره. هیو جیه کو هری نیزکی جیهانه دبه روشک گسه کمازن و روناک دگره. هیو ده همان ادهیزه ده دوراهی دنابرا خواه و جیهانه ده برجیری 355,000 کیلومتر دکه. دجه کو هری دوره آنگو اردوره ده اف دوراهی در دکه و 405 کیلومتر. دوراهی آسایی کو دنابرا جیهان و هیوه ده جه 384,400 کیلومتره. تبابا دورکتنا هیوه پیکامه یکانه هیو هر سال جگرستیر کامه 3 خال 8 سانتیمتر دور دکوه. سدما و دورکتنه جی اوه. قسمه که انرژیا جبر زیورا جیهانه کو دردکوه هوله به گرسه کشه و او پشپشین کشوه کشان و دیوه گو هستن. پشپشین کشوه کشان هندک انرژی جهیوه را دشینن و به وی آوی هیوه بر بنابنده ریگه که جورتر و دعد ده. ام دکارن
وی بویره بشیبینن قرق دولابان. دما کس ده قره دولابان سوار دبن و دزیورن ده همان دمیده خواه ترقی حیث دکن. اف دشبن هر. که ایجابین انبالا خو بدن هکه کو هیو نبویا آنگو تو نبویا دوی چه انجامان بخوره بینه. سدما یکم هری گیرین کشوه کشین لدنیای دوی تنه تابویا. هر وها دی روش د ناف دمه ده دریج بویا لی لگور نها درنگتر یه اب بویر پیک بهاتا. لی کولینن دوی مجاره ده در دخن حوله کو هگر هیو نبویا تو ایروین ده دریجاهی روژه نزدیکی 8 ساعتان بویا. بوگوتنه کدن جیهان لدور محور آخواه لگور ایروین ده 3 قات زودتر بزیوریا. زیورا گرستر که لدور خواه جیا ایرو لزگینتر بویا. دبکو باین لسر روی عردیجی بتونتر بونا. جبروی صدمه هگر هیو نبویا باین کو دنابرا هیلن روژاوا و روژهلات ده دین ده بتونتر بونا. گوهرینا گرماهیا دنابرا هوا بر و بجایان آنگو پارزمینان دا دیزی تور پیک بهاتا. باندور اکه هیوه گلسر جیهانه هیجی اوه. شوقا روناهیا کو جتاوه ده ده جیهانه بوی بویره هندک جیهان گرندکه و هندک جیهانه رونی دکه. جبر وی سدمه هگر هیو نبویا ده شب تاریتر و روی عدجی جو ایروین هندک سارتر بویا. جبلی وی هیو جبو رجارین کو دوالاهی فضای ده دگرنجی پیوره که مرتالی دبینه. هگر هیو نبویا دبکو زیده تر رجار بکتنا لسر روی عرده. بقاسی کو آگاهین ده دربار هیوی ده لبر دست مهنه او قاسجی نینن. هر گرستر که لگور خواه خودی تایبتیانه. جبو جیهانا مجی هیو خودی جهه کی تایبت و گیرینگه. بله بقاسی دست مهات ما بحثا هیوی جواره کرد. جبو تماشا کرناوه اما کردی سپیس باسی خودکن. حتی ویدیو کیدن بمینن دخیر و خوشیه ده. جبو هن زیده تر خواه بگیهنن ویدیوین ما ببن اندام قنالا ما و شکرم آخواه پاروه بکن. بخاطره و